ba santse ba kgaratlhela gore madi a kotlo a COVID-19 a tswelele go rebolwa. Dituelo tsa madi ao di tlile go duelwa la bofelo mo kgweding eno fa e wela. Fela mokgatlho wa Black Sash wa re seo se tlile go ama batho ba le bantsi. It will be a disaster if this decision is taken, because we know that there's high rate of unemployment. We've got 11 million currently who are unemployed, and again, the COVID is still in our lifetime. Skosana a re ba lopa gore madi a okediwe. Thuso ya madi ao e ne ya itsisiwe ke Presidente Ramaphosa mo ngwageng o fetileng go thusa ba ba dikobodipotlana. Mokgatlho wa Black Sash o file lefapha la ditirelo tsa tlhabololo ya loago le SASSA makwalo a dingongorego. Re itlamme le mokgatlho wa SASSA hore ha re qeta kopana le Department of Social Development le National Treasury bonneteng re tla re kopana le bona re fihle re ba bolelle hore diketo tse nkuweng ke difeng. Puso e setse e duetse madi a feta dibilione di le 16 a dithuso go fitlha ga jaana. Molemone motho SABC News, Pretoria.